Slow down, teacher, you have come too much. Asante sana DJJ254. Eni niko tuasha dhini wa weekend. Oh yes. Na lazima tikido gitagwo the mood. Yes, it's only that we are not commercially viable. Korona irenda. No mwiriri muhuko nduri na hinya. Muhuko na guo karega. I'm telling you. Na tuli hinya. No maundu marathio mahuthite by the way. Tondu nijiguire here and there hapa kule mundu witagwo mama boga na hasra ri na mundu wa boda boda ri nyumba nigetha atuike ni gwika atiri ni kuruta deposit ri ni deposit kuruta 80,000 deposit iyo ni deposit yes no ndugugicoka riu akirikia gugitonya mukiari urekire hagacigana o mweri maigire no 150 no 150 angirura gatundu ri ethe mundu ratigia 150 o boda boda o muthenya wanduthi ratigia 150 riu arabatire kunacingi kana 50 o muthenya asave 150 for 18 months nigetha ikorwo cie 18 months ni mwaka umwe na nuthu riu athia korie nyumba okorwo ni agacikora tondu ni oro ngiri gucikora okorwo ni agacikora tondu itikiri reserve na nyumba icio ri the beauty ni atiriri ena nyamu iretwo rent to pay yes meaning ati uri urihaga nyumba yaku ri tuge taru hena nyumba ndironire icio cia hena nyumba urariha 16,000 per month nona we wikare kou uririhaga 16,000 thutha kuriha kindu gigitagwo the down payment iri iragika ati irakiriho then you pay kuma hau ukariha 16,000 ndikikana mwana ucio ni megukiroro tondu magego makiroro mwana ucio tondu kurihithia mundu wa boda boda ciringi 10,000 mweri ri kana mama boga ri ni ukora hena uritu horo cio no ko wi muritu no mangikirorerwo magituike hihi mundu mweri ni arikirihaga equivalent ya haria we agikaraga ri rikita 5,000 ri yes that is quite affordable na angikorwo ni rent to pay tuoni ri yes ni ati rent ino rari hari yes igakorwo igataranirio ni tari mbeca uikagia exactly ni ta mbeca uikagia na mundu by the way ugikorwo tari he mundu ugikorwo fataraga mucii ukona 3,300 na ndu 3,300 itinge gwakira na reke nguteithie ngwire kuri andu mekwaga mweke uyu ni undu wa hihi atumia aria mena omici tondu ringi atumia ni mehuguraga magacoka na thutha na muguthiete wega akambiria kwaria uhoro wa thamiri ati angaciathire angaciaikurukire ndiretekia ati nyumba icio ati tukuriha miaka 6 ati kimiaka 4 ni cina miaka miingaingi ni kindu 15 na kuu riu ukorwo kwanja urariha mbeca nini ta 20 na kuu ugukurira kuo ukirihaga kura ni ugukora na no ikorere nginya ciana ciaku igimarite okiriha yes and the other thing that a president will be walking away from the State House for the next 2 months for kindu kiragitwo renovation ukiamba guthondekwo hingo ndatigire goka gwekirwo ukirutwo kaburu gwikirwo rami ningi ukirutwo rami gwikirwo kaburu ndu no nginya ukirorwo kiria kiagirire kundu ku ningi gwikirwo nyeki riu thaici ri kugu kuroneka kwina marumu maranunga thigara ku magerie kuhurwo makiria matiranunguka you have to pull them down okohoteke nyonaga hokaga maita maingi hameka kagirwo ngwarinde andu aya ageni moka ri andu hau kuma riria mutongoria uyu wikuo aingirire ri ni hacenjetio anga maita 3 we ndukamake kana mana no gicenjia nja we gucenjia thiini na kwa gucenjagia nja tu na ithu ndutonyaga nginya thiini ni ugacenjia wega ukagira in fact let me tell you should give the taste of the president uria we hau uria kwenda na taste yake itondo hau miaka 5 kana 10 exactly for 10 years na nigetha hote you see gwiraga kaingi na kaingi uheanaga kiria wina kio aikorwo nduri na thayo ni undu wa nyumba iyo ri then it should be renovated nigetha ihote gukwe ati ukiuma kou ri ona ugithi gutungata muingi ri we wi sawa ati kuma ku ukiuma kega na kabati kana ni kandakaragia muno kana kadendere karuta kana karuthiko karege kwenda kamomoro nginya ugicoka ku hakiri ciaku itige koire seto exactly ona nyonaga by the way ona ukiona ona micii mingi by the way gukoraga thutha wa miaka fulani
ugakora it's being renovated kana he kanyamo he handu hathondekirwo ndu uguo uria we mbica yaku tiguo wendaga utahathondekete utekirite uria wendaga ri hatura hagukugiaga exactly yes ukahacokera ni hetha riri habiti taste yaku ningi state house miaka yothe miingi ri ndiri yatonya mundu muhonoku nyumba iyo aca this is the first time rora matonyete kundu kuu ri kuma o itheri nä gwathia andå arä mathiä kå he handå maikaga makagå indo wega makara indo ciao ndä rä yatonya må ndå arä rä wa kanitha ici twä taga cia må mbå ro thä rå kuona ikoretwo rä u kanitha irä ci twä taga cia må taratara å rä a wa mbere nä må taratara wa kerä må taratara wa gatatå må taratara wa kana må taratara rä u nä rabatara tondå rä u ä na pentecostal rä nä thä rä gå kä ona rä u no nginya design to taste nona tondu kundu kuu by the way kundu kuu ni kurahostagwo maundu mangi maingi tene especially na maundu twitaga bike na kindu gitagwo ugakoraga ati kundu kuu wathie no urutirwo kinya kana urutirwo kanyamu ukoma kwi mundu ugicimairaga riu ri no nginya andu aria maroka tondu ti andu a ngumbugia ri no nginya gugiakwo in a way iracutithe andu aria mara occupants aria meko na aria mariceraga ni na thito ya njohi yakwa njambe momoru kundu kuu takaco kwari na thito yambe igwo thi netakaco yambe igwo thi yo na macerobu ndirutwo na itigäkerutwo atä ningä må tongoria wa bå rå ri kä ndå kaguo hä tå kanaga na må ndå wa mbaå na mafriza makä rä a makwehia macio mothe nä rabatara wä ra wä ra å cio nä guo gå korwo å kä rutwo let it be done by the way I'm in full support nä getha ecuti må ndå å cio na ecuti rä u the new style tondu riu there is a new style ya muikarire nwanyita ya muikarire ino ni njigua he gacira hau kageraga ati na guku rungu kaumiriire state house kaimite kwa Uhuru mucii ndui na no nginya igirwo koroga no ko gatandero kautika hingega no nginya gegirwo koroga njigua he gatano harä nyumba ä må ico rä ari no mä ona kå kwa Uhuru mucii kå kwa Uhuru mucii rä ndabataraga atä ndarabataraga kumä mä atä nä getha inå ke gwake nä kå rä tanero mungu na mungu rä u no me hau kanyamå kau kenda kekwenda cuma ä rä a ä tagwo D18 akågå koroga akaringwo koroga ndangä kana kä barå ndakä ingä rä ndangä tonyera hau ndacoke wea nä akue rå hiå mwana å cio atha kå gera guaku president akä å ria rå hiå rå ragire rå tiramenyeka kå rä a na njä ra ä rä a kä ingä ra må ndå kä ingä ra kuu no mwetu nake hä ndä ä yo ena magi arera magi akamwä ra ndä rathire kuma metoro å tirä må ndå ranjiguire kana makä hoya tiga å guo kwanja ndä raruoire må tå-inä wake wa å rä rä nake å cio akomakomaga ku gatano kau rä gakoragwo kä ro D18 gakoragwo wega å ndå mwana å cio witå atangä kira må thenya å mwe ecirie athiä akarorera gå tå ire akarorera gå ikaire kana nä kä gä kä maraka